Mына ирисинин тескей чөбү бирок таза чөп, аябагандай сонун чөп. 250 сомдон. Нарк портердеги кара чөп ал дагы майда чөп 230 сомдон берет. Мына алар да ошо ирисинин чөптөрү. Сонун чөптөр келген мезгил экен туугандар. Беде экинчи орун 350 сом. Çöp 250, bede 350. Bugün 20 iyul 2025 yıl. Özgün mal pazarındayız. Saman sırayç. Saman toğanlar 150'nin tegir eken, 130'dan feyde. Tak çöplerden satılışı 230-240. Жақсы çöpler. Bedeler 340'dan satılıyor da ikinci orun.